салом алейк подписчикои азиз, кӯтоҳакак оиди комментарияк суҳбат мекунам хати шумо. Бисёр вақт комментарияро мехонам, рости гап дар комментария суханҳои қабеҳ бисёранд. вақте ки личкаш медирам мебинам ҳамин инстаграма навк шудагия мешинам, баъд ҳақората сар мекунам. бо мебини хай майл ҳамаш ӯ ҳамаш юрунда ришошон ин ҳами қадария даҳаношон ин ҳаромае ки суханҳои қабеҳ менависад. ин ҳам шумо бар ин одамое ки ришошон ин ҳам қадарӣ номуси ан одамое ки ришошон ин ҳам қадариам ба номусанд ба одобанд ҳамура номоша шумо паст мекунед. шумо кантарак вақте ки комментария мекунед фикр кунед ки чӣ гуфтаистед чӣ нависаистед. шумо ҳақ надоред ки нисбати яка суханҳои қабеҳ гуфтанд, суханҳои дашному ҳақорат карданд. илтимос аз шумо ин ҳама видеоҳое ки ман мекунам ин барои шумо нестанд. ин барои ҳамон нафарое ки хандашо ва тамошо мекунад, дастгирӣ мекунад бо мо ҳастанд. обод бошед. خب بینندگان عزیز، این حال ما در شهر گلستان قرار داریم، در خانه علوی برادر از این دادرک از این امید جان. با دستگیری به واسطه شرکت خیریه سبا این چنین برادران مهاجری تاجیک زبانی که در روسیه کار میکنن و اون نفرانی که در تمام روی دنیا من جمله امریکا و اروپا هستند، یک عائله امروز سرابان پیدا کرد، یک عائله صاحب مکانی منزل زیست شد. و همه آنهایی که با کمک شما ما صاحب خانه شدیم، خداوند خیرتان قبول کنه، نگهبانتان خدا باشه. مهاجرانی که در فدراسیون روسیه کار میکنید، خدا خیرتان قبول کنه که ما را در این سردی زمستان صاحب خانه گرم کردید. تنتان صحت باشد و کارتان خداوند برکت دهد. من از نام امیدجان معیوبم، از نام دو دخترچه‌ام به شما رحمت خود را میرسانم. خداوند خیرتان قبول کنه. جان شیرین، هرگاه این نامه را میخوانی گذشته از عشق پاکی من یاد کن. گذشته از آن نوازش ها و از آن مهربانی های من. افسوس لیکن روز این همه به آسانی از تو میروم. پس من سزاوار عشق پاکی تو نباشم. اگر سزاوار عشق پاکی تو نبودم چرا بر من وعده های خشک و خالی و خام دادی؟ چرا بر من زهر از آن باده در جام دادی؟ عشق نمیمیرد، عشق نمیمیرد. آن زخمی که در دل، آن دردی که در بدن دارم، وقت مرا تبابت